comme recommandation niko nawaza kabisa kazi ngali sababu Claude alisema kazi ngali mingi, na kama GIZ inaweza endelea kuapui le même programme na zeta kusaidia kustabiliser vie sociale hapa kwetu. Merci. Mimi nitatosha kama vile funzo ile soa prise kazi ambayo Groupe Milima wanafanya, itufundishe sisi wengine wote wa mashirika fulani fulani mbalimbali kujua kujiadapte na kazi tuko tunafanya. Ile ni somo mimi nimetosha. Kama vile manitangulia na tujaribu kuwa tutafute kuwa flexible vitu tuko tunafanya. Mara mingi tunashindwa kazi sisi wa mashirika kukosa flexibility, lakini Groupe Milima alitusaidia kufanya preuve ya flexibility na pia ya resilience par rapport na inakutana nazo changamoto kwa kutia hii projet en action. Na kidogo yenye alifanya hata kama ilikuwa katika muda wa kuchamuka sana, ilisaidia kama tuliishi hapa Uvira par rapport na tukita hapo a partir ya 18 janvier. Sababu ilisaidia hata kama haiko mimi nilifanya, lakini watu pamoja parmi walisikia zile habari, walikiziwiza kufanya matendo mabaya na wakaenda kujiweka muhanga hata kwa kutetea watu wengine wenye wanataka kutendewa vibaya na kukinga maisha yao. Na waza ile message ilisaidia. Nimesoma prise ya changement kidogo, hata kama ni ndogo, lakini ilifanyika na ilitoa mapreve yake kwa kusaidia watu. Na maprojet sa vile na hizi ziko ni maprojet ziko très capital kushie ba jeune parce que zinatusaidia ku rééducation. Alors tuko na recommandation ya kwanza ni kulomba tu kwa mfadhili na kwa Groupe Milima baiongezeye ingine paquet pour que peut-être tu atteindre même le fin fond.